call no video nyina owo ho at the right time. Etrurin pahocho what the chira so yesu shalen say elutu etrula o chira so nti etru na ebe hu na abagu wutirim ne mpromproban nti adebasa aboko efien na wo nyina abon ka bad na yin wanyendem twa video na ebohu obeba nso etrun pocho odeto ne ko not true ni day nti obo etrun the ball mekun nanyim he was shot in the face. He was shot in the face. He was that it wasn't just gunpowder. Even camera also records adinimpo opai. Na a video na. No de behin ba behin o hwehwe mbenfo ma wo sonimu. Ti no omunum to ha, we munu to ha, omunu to ha, no we munu to ha. Onya nkrofo wo sonimu hu n'enyim. Ne enyim ina la moja. Aba ehwe video no me obaba nti bohu. Ke me de me ya egbeyin ne ba. Me sa me yenkan ne ba na fantin ye ba. Nti nka bunu yin de na mbo me mma wo ya abunofo. Nti o chena asem nti na oda me katakata do. Etru ni bo ne wo he was shot in the face. It wasn't them they shot the gun in the sky. And a gunpowder ni begu na enyi mesma. Angel fu adwuma ye fu ni bilekeka wo hon. Oyendem. Na mbon wo bo otu ndi bo na enyim. No ho mfoyin ni videos na ni bibia la wo ho. Nchiremu wo ho. Mo sisi wom. Bebia ya akodu. Won a wo frey kasa okom. Won a wo seni nipa o seni sika kwar. O san seni biom. O san seni third time and if you Dormaa. Watch up men dey yente Dormaa nka. Ebujanwa akwa baba too much age. Yebra peni Kofi Adoma yere. Bekasa. Video or the better bontino a video the details of near ato Kofi Adoma no abato abontin. As a matter of fact, as seminar or cano, I directly opposite to near Angel TV4 and they so we come church at the better abontin. Any discussions I hold were air coso over so many media platforms. No, Mami Chrim say any son information and as a matter of fact, Kofi Adoma ye de tuonu bonenim ye tuonu edi bonenim na nye gunpowder bi ene petene so ebusuya medi senimu chirimu akase na mede bro eti mesene di mo a subscribe page ne mi Adoma ne so se na me upload bi aso na wonsa ebetumi aka ebusuya ye ho na ye ni aba vim lady efia poku a make a post na post no eno to say Yesu Kofi, I am praying for your full recovery and healing. Kofi Adoma, I have been panicking since hearing the news that you were shot in the eye. May the Lord work overtime on you. Ebusuya yeni aba efia pokwa make his post we. Anche in a news no trend here say Kofi Adoma ewu, Kofi Adoma ewu, Kofi Adoma ewu because si eka say ya bobi eni etua na che say eye owu asem anesa. Che na sofupeni kum chacha nso eba bonten ebe bashi vim lady. Nebusuya ensure de ebowa kase ebo men kase pete wo so nia sofikum chacha de ye vim lady no ya de ketwa asemwe ewo kofi ho a sabe ninu ya kurante na won kan kire na mi sofikum chacha obeka kire me ne wife nana oba papa ebeka kire me enye se Kofi Adoma na baby ena obi akobo Kofi Adoma tuo sabe sasem we minimum de dada a Kofi na ka kire me de si ye e wo bra nana eye Dormaa Hene ajeman badu odi na fase na Kofi ne yele kowo na won sen ayimfoni di afashe saa ya na ayimfoni nkola ni bi no ekute tuo a ebi tutuo ani esi efre bibi gan powder na won di egutuo nim ana ebi epete ye na bekan Kofi ani kakra sas
Sansem we kura achew. Enye ne kura. Sansem we ache enye ne. Ena Kofi. Oso oko Dubai. Oko Dubai kura mesof kum chacha. Menene kasai. Baya 3 days ni ye. Ena osimini ya meko. Na makwaje ma home ye o Dubai. Na ja me ho adwojo me. Na after that, Masia ko check up. Ewo Dubai. That's a fear pokua. Sa wuti wanyo. Na wudi American wa be postu. Why you want to hear me as my friend? Ah? Oba wana ma oton so. Sofukum eka sansem we no anche na yebra peni Kofi Adoma yere ntem eba social media ebe make a post. Now the post not sorry, I cannot respond to the numerous WhatsApp calls on my phone and that of my husband now. Currently, he is stable and we hope for the best. Thanks for the care. In same way, you know, no, I said social media for no uncache the mami pese oka. It will call Angel TV. Oko other social media platform. Na man for a sopa. Vim lady ye say. So na wabekano. Wamagana nyina aye basa. No you say Kofi Adoma ewa adofo. So adofo iti and semi omokafa Kofi Adoma hwa ebe ha omo. Ene Saturday Kofi Adoma yere abaye video na nsem wada beto abonte no I think say asem we enya ntwae awobodi e de nsem nchiri mu akasa ba. Me ye Kofi Adoma ne yer. Oye ebi mu wo friend Kofi TV. Na ena nanom se oye opinion nsa wechi na emom ebi mu so wo friend Mrs Miracle Adoma. Ehwe metame ya me free ya ka ehwe manyimi ya me de tena he ya ebe hu de nkanya ne hu tamini na eduru ho nti na owode me free ala tam no so obeka a kire ode na oche de mpanyinfu wo me fie bo won kwakrafo na mmirewafo wo me fie be ye mmiri kakra ni na onchele pi ye wo ho na emde call by na call ni bi edi nka aba ohen kola oni mekun oye Mr. Steven Kofi Adoma o wanwen kanidin ho o anye na eda aglo be since 2013 and ofrey mekun na obo na amane onene kasa ni mun na ole kire ne de oye na Dormaa hen ne program ole bado no wase wodi afọ no do de ono nyene nkasa na ombra program ni bi no kasa ma onyene kasa en me nko details bebre because details ni de obeba at the right time no onyene kasa ma mesumpo me nyene kasa oye nana suma ma hen he was the mediator ma nana Dormaa hen program okodo Okoi Thursday na oye juma ma Angel group of companies inti no na ohia won so no nti na ochede odo obo hamane onye wakasa ma wode nyama sisi eni Kofi TV crew so ka ho da ma bre ni mu na magraheb so oba Ghana fu nyina la wanyimi de oba Ghana mi fie ha na owo nti no wa around me kun so wa afa ne de ni nua kakraba nti onye no so kasai ema wo nyina otimi apma wokoi obekon na bibia yo okay nti Thursday anajo na wotuto ma enyubiri na wotuto ma nti anajo na wokodui na nana suma ma hen oma mekun number number ode ma ne yewra ba bia wo fe ne Linda o se oye nana Dormaa na wo fase na oye lending ana ode ne na mama ono na onye wo call wo hotel ma wo kodai yame ya adom ya nana no mogina ye tigina pa ma ade pachi ho wo de dwumadini sisi do ma bibia ye kama na bibia lokodo ma odo okọ pepepe oye wahemfo no mpanyinfu ni bileba
oye Dormaa adonten hin ona na oleba na ne dom na ye waga na ha yeyim mesma amamre na manze ote de yen manga na ha se olidi afasha na ye lidi ya na afasha ye won Kofi bi a yen wa fa ntitu mu training mu wo kwan a won fado na won fa ntotolo ye turu na oya hyense wo de kire ya manze na ya amamre o kire ye nananom oye eyi bi o kire de ye leba atula obi adam porta ohu de panyin bi leba ti dem Kofi no wode enyim na ekol a no hu video ti nyina owo ho at the right time etulun pahoncho wode kire so yesu shalen se elutu etula o kire so nti eturu na ebohu na abagu wutirim nempromproban nti adebasa aboko efien na wo nyina abon ka bad na yin wayen dem twa video na ebohu obeba nso eturun pocho odeto ne ko not true ni day nti obo eturun the ball mekun nanyim he was shot in the face he was that it wasn't just gunpowder even camera also records adenimpo opai na ihwe video na no de behin ba behin ohwehwe mbehifo ma wosoni mu ti na omunum to ha we munu ato ha omunu to ha na we munu to ha onya nkrofo wosoni mu huru n'enyim ne enyim na le moja aba ihwe video no obaba nti bohu akatesi bi wo ma ofe ne Linda na dama akatesi ade nyeme bi wo ho ye a me yanje ho na mmom oya adze o somafo de we adwuma yin de be frɛ abofra no ya adze dodo no le frɛ Dormaa na wode ne call Dormaa hospital doctors a ho we ya adze nyankopon hira ho ye na nanom wonka wo ho also wo wuburo da doctor kra me ne kasai o de me twro o kasa na me bisa mpo cho wudi na esa me twro ni nyina o de me fa to ho chena asem nti oka ni nyina na o mo le ka no si ma wu na nyi wando more than 20 times emi me wa ya me yada me papa o she lens ma me o she lens yefie ye she lens nti waso obi na nyi wa enyi me esi ma ote enyi wa wo mgbe ntum mgbe enyi wa ko wuru ma but na hu de woda ho hal lije bibiala possible de obotum wa agene yi wan was a man Yankopon ye ho adom woye wode chiado de call brekum ma okotwetwa ho scan na ade ma wo san we chi wo bai na hu de doctors no ehwe videos a wo twa wo hospital ho na doctors wo ni nyina na hu de obia nurse obia ye involve so na wonyim de nipa na yiwa won ton wo store nti okeka wo ho ala ma oba nde wo de wo transfer ne ba akra osi fida na details ne meseme de beba ochina asem bi nti na de fida na oba akra osi sunyanyi so de flight no to once nti ye nya bi so de ere ma na manipa betuma ye na oye na ya low ye per ticket na passion fun so Nyankopon hira ho flight na ye madododo ye ho hwe onye ye nso Nyankopon hira ho nso na yetum ye de papai ye de ne ba nkran oye memenda mesa ka papa ne memenda na no ye dzen hwe mesa menyi ma ye propropro ma no ho anyonyo de tena ho ya bo hu de na ye dzen ti na ho ne menyi ne go hospital straight ana ye mberefie a doctors for was mesma wa ye nyi wa na wa room wa ye na mesma wa fa we na mesma ni ti me ken na domafo wa medication ordered by tramadol nyina wom nti no wo de medini befie na mehwe ne ma na hom ka no settle in na oho na de ye frefre doctors ye de ne be kwa na Ghana ha so de yanyim de
Ghana fo de mu ye papa fo. Mu ye. Asem ba ye hu mesima ya mo kan. Mo kan ye. Ye nyim. Nti na ode ye krekra no wo kwan a onko ba abonten. Na ekatakata no. Ekatakata. Nke me de me ya egbeyin ne ba. Me sa me ye nkan ne ba na fantin ye ba. Nti nka bunu yin de na mbo me mma wo ya abunofo. Nti o chena asem nti na ode me katakata do. Na ye krakra de we a ye botum ya ahwe na olunkopoi. Na nko dum obi ni program oli ye no so na enyum nyam. Medwin o chena. Medwin ko echi. A doctors for wo bai. Kwesi dan angel for wo CEO ba ha. Ono so bohu wo ba beto na ohun so onye den ye o na ehu de oyedzen. Wo be hwehwe na ono labo to doctor no podo wo fie. Doctors a wo ba ho do nye me sister. Oya mankasa me nua beyin me cousin. One na yere wo London. Wo so wo bai wo se da bi. Asame ni yentumi ndado wo de ahon pepere wo so wo de be poi mu wo Ghana. Wo so wa atam yen. Na ye de arewrem ni akopoi osu ho. Na wa afre doctor peyin bi fi Kolebu. Wa afre bi fi ha for ihu de call le broko. Yankopon ya adom. Ebe ye nya mpanyinfo yi bi otwitwai wo ye ma obeye. What's it? Back end. What's it? Nyimfan no chede etru ni bo ne wo. He was shot in the face. It wasn't them. They shot the gun in the sky. And a gunpowder ni begu nenyi mesma. Angel fu adwuma ye fu ni bileke kan wo hon. Oyendem. Na mo wo bo otru ndi bo nenyim. No ho mfoyin ni videos na ni bibia la wo ho. Ano wo there. Bad time me ye na Ghana fo so mfantu wo tirim there me ye la ono qualify him to be their family head. Owe busuya. Wonyim there wo de hye wo me ho. Mesma me so mebusuya fo wonyim there me so. Me ye wo de hye. Me wo no so wo ho. Nti o ye ni ala wo de hye nti obebisa wo. Nti no wo there. Ye mia ye nyi kwan biala do. Na ma ye be ye. Ye na nyenyiwa. Angel for what current CEO. Our friend Vincent. Obe fie no obe didasa. No hun. Nti osun. Osande no hun. Ohun. Oba no kitan wo man do fi so upstairs na wode ne bay. Doctors no kitem na wo ye scans na wo ye hero na wo ye day na wo ye fa ha na ye day na wo ye day nyina me kai. Na Dormaa program lokodo. Call bia le mfi Dormaa ma. Na yekoba. Yankopon ye ya Adoma la. Then you in fadzen or your right eye no. Na afi ohun, ba ohun ni tu. Nti igina ho ohun we bie. Oh, Christo do ye dodo. Ye nyandema. Ye bekodo ya ato akodo. Nkaka akra obeye ye. Ebe. Na wo ma ye transfer letter. Ehwa me krofo ho mebusuafo de why skete wo baby ala nti no wo de me frɛ ngba yo land boy landing o fine wa nwa akwa ne kan ha me bia bia no bi ne kan ha me na mfantefo no so wo nem agbefo no so wo nenam ho wo rewre ma ye hwe Yankopon ye ya adomala ye rewre me ye hwe pounds asem na wole ken no nke nchusu Dubai so ne Dubai de what did ram nti oho ne mu begu kakra amaye see o buying. No, so wabo lady B obo lady B say woman bi ni din wo angel ho. Us our friend Barbara there on hwe there obenya butter na ye da ticket. Nti e hwa na Yankopon ye ya adom. Nti course kokodo na adwuma ne rafrey hu there no so asemene ha nto kasa wo ho na ade nti edidim. Na mom yako program fida oyam kwesi dan ahomache. Osole ya ose. Dan mu nyina yesu. Dan nyina yesu den. Nche wenyi benkum na asem wo ho. Na nyimfan de nche na ya ye ma so ye ma ehu bibiala. Ohu hwe afi hu de not na me se na aye den. Ti no den tempala instantly no. Me ignore them me focus wo butter ticket. Na make to ticket instantly.
na oye Jordan Monday ye de ko Yankopon ye adom ye ko koduli ye kodui so a doctor fo oye hu adwuma doctor fo oye ma ode woye ma ode wo kan ma ode woye de bibi ode wo de ni wura oye ni nyinala Kristo na domara ye da bedu ma konkron Ghana mu na ekọ media no da na ebinum wole ka de program no mpo obi ni video bi a me hu na obraje de me kasa ala osande ehwe ebi mu woda also oye just gunpowder ehwe obi so no de also program ne ye oye ohin wa be de ade nansen ya into okọ program ni bi na eturu etutututu na ebi kan pon acho program ni manko bi mesre hu anbrasim Nana Suma Mahin ono oye mediator between Nana Dormaa Hene program no and my husband. He never told me that I was invited to come. Ntimpamacho mankobi menka ho ahombrasi mala. Mesra ho bebre Ghana fo mi dem mo de mo wa yem ye. Ah mo watima Ghana ye papa fo ye dwinyi pa ho. Ya ka ye nua sama ye ka ne ye ya kwan wo kwan a wo kan ye de a obey ye pe ho mo tue a ye nwa be gye ho on pepe na ye nti na obraje dem be ka kire hom dem pam acho mo on nam wo keka no oye dem na otin dem mo otin potin ona ma ka kire wi nkiremu wo ho mo sisi wom bebia ya kodu Wana wo frey kasa okom wana wo seni nipa o seni sika kwar o san seni biom o san seni third time enfi Dormaa pocho pe men de yente Dormaa nka pon acho besre ho ala yete de ye papa kwar he's a good person I know him way back in Tema so when he came cry he was overwhelmed to see me and Obaha or Accra also what's ya seven no do babeshe na ye papa Nana Dormaa so meshe onu po yete there the last week Friday Tuesday in wewu ma ni so ni mo kasa bi bai but onu ye chili na yesre hu ahobrasi mala I don't know how you people sleep at night I don't know how you guys deal with issues like this but just because of his mental health and his sanity when you are shot in the face, it's not a joke.